On je budući novinar iz Pule s rafiniranim smislom za crni humor, žestoki protivnik političke korektnosti i pokretač hendikapo bloga. Rođen je 3,5 mjeseca ranije i boluje od cerebralne paralize. Upoznaj Dominika Janovića kroz jedan od najzabavnijih intervjua koji sam do sad vodila. Kada bi svoj život mogao opisati u jednoj pjesmi ili filmu, kakav bi mu bio naslov? Bože mili, kud sam zašao. A najveći netraženi savjeti koje si dobio prilikom ulaska u svijet rada kao osoba s invaliditetom? Pazi da ne padneš. Ne žuri. Da ti pomognem, a situacija tipa prolaziš hodnikom. Ili recimo, trebao bi promijeniti struku na nešto sjedilačko. Jednom sam došao na teren kao novinar službeni, da bi mi sugovnica rekla, to jest drugoj ženi koja je bila na terenu, onako potiho, ali ja sam to nažalost čuo, vidi koga su nam poslali. Trenutno radim u Večernjem listu, u native odjelu i okej mi je. Što misliš, kakav dojam ostavljaš na ljude kad te tek upoznaju? Može se slobodno u kameru. Pa vi ste divni. Ili kontra. Ajoj. Najapsurdnije pitanje koje su ti postavili na razgovoru za posao. Da li ćete moći raditi za kompjuterom s obzirom na štake, tad sam imao štake. Poslodavac sjedi -1. Ok, što je najveća prepreka s kojom se osobe sa invaliditetom susreću, a može se u potpunosti izbjeći? Imao sam situacije kad mene neko hoće nešto pitati konkretno o mom stanju, ali ga je sram, onda pita nekog trećeg da taj neko pita mene, pa onda taj treći prenosi ili me taj neko treći već poznaje, pa rekla kazala, brate dragi ili sestro slatka, znači ako hoćeš me nešto pitat, stani, dođi, pitaj me. Ne grizem. Od mene je bar lako pobjeći, tako ja neću trčati za tobom 100%. Dobro, što je bilo tvoje najneugodnije poslovno iskustvo ikada? Jedanput sam išao na razgovor za posao i odradio sam sve zadatke koje su se od mene tražili i žena koja je me intervjuirala se podigla, potapšala me po ramenu i rekla, bravo, bio si odličan. Ja sam se u tom trenutku osjećao kao da imam 15 godina, kao da sam kreten tamo koji sjedi i koji treba podršku mamice, kao da nisam kvalificiran za ono za što sam se došao prijaviti. Nama ne treba bravo, divan si, krasan si, nama trebaju pare koji vama. Znači daj mi posao. Vrlo jednostavno, ugla. Daj mi posao, daj mi platu i pusti me na miru. To da sam ja divan, to ćemo kasnije. Potom. Da. Ili način, imao sam jedna naravno faza kad nisam znao gdje ću, nisam znao ni gdje bi radio, ni šta bi radio, u fazi traženja posla. Nema veze, ti si onako puno toga u životu postigao. Ja sad dođem u pekaru i da kažem, čuj, daj mi kruh, ja sam puno toga u životu postigao. Sad moj... Što je najveća predrasuda poslodavaca o osobama s invaliditetom? Da neće moći kvalitetno odraditi posao za koji su se prijavili i često imaju pitanje hoćete li vi ovo moći. Dragi poslodavci, Dobro, načulite uši. Da mislim da to ne mogu. Zar vam nije malo logično da se ne bi uopće javio? Postoji ta neka politička korektnost, mada bi meni bilo puno draže da poslodavac dođe i kaže ja se bojim tvojeg invaliditeta, ja ne znam šta ti možeš, strah me, nisam nikad imao dotica s takvom osobom. Bilo bi mi puno draže jer bi se onda otvorili. Ovako sve nešto zvačemo vas, čućemo se. Što osobe sa invaliditetom mogu činiti drugačije da budu konkurentnije na tržištu rada? Nemoj čekat da ti neko da šansu, mislim ako dobiješ posao naravno, nemoj sad ti sjedi čekat ja sam novi nego grizi. Kad se ti dokažeš i pokažeš kvalitetu svog rada, onda više nije bitno ni kako izgledaš, ni kako hodaš, nego ovaj čovjek zna raditi posao i to je ono najbitnije od svega. Pomiri se sa svojim limitima i pokaži svoj maksimum. Nikad ne stići te limite, kako bi rekao, skroz kao, a znate, ja teško hodam, koga to briga. U prvi plan prednosti, u drugi plan invaliditet, ako vas neko nešto pita. Kad bi bio glavni urednik najgledanijeg TV kanala u regiji na jedan dan, što bismo na njemu gledali? Imaš 10 sekundi za uvodnu špicu. Što bi rekao? Ti si voditelj. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u uvodnu špicu senzacionalne hendikepa more. Danas ćemo vidjeti maraton na 200 metara osoba s invaliditetom. Onaj ko se prvi pomakne, pobjedio je. Što bi poručio osobama sa invaliditetom koje misle da za njih nema kruha na tržištu rada? Svako od vas, bilo kakav invaliditet imate, ima neki afinitet, ja sam siguran u to. Probajte ga otkriti, probajte otkriti šta vas zanima i kopajte po tome. Ako je ništa, i to je isto ok, i kroz tu fazu morate proći i nemojte se siliti da bude nešto,
nego prođite kroz to ništa da bi postalo nešto. Ovo Ovo treba zapisati. Da te policija privede bez objašnjenja, što bi tvoji najbliži posumnjali da si učinio? Izmatio nekog štapa. Ok, fair enough. Složi rečenicu u kojoj svaka riječ počinje sa D. Daj da divanimo danima do datuma današnjeg. Nema smisla ova rečenica uopće, ali nema veze. Rad nikome od nas ne smije biti privilegija, već temeljno ljudsko pravo. Ako i ti želiš živjeti u takvom društvu, baci mi ovaj emoji u komentar, da vidimo koliko nas ima.